Dala. Kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 15, versikulo 4. Biag tiyag tinasaya at asao, ngam tinagubsang abalikas, boriboran na ti panunot. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dala. Kinapudno ken biag. Apay, di ka pa'y lamapan iji pagadalan. Aldawan. Nagungat mati maestro mi, tatang. Mabutengak. Ada ka di masul mo? Tapay, mabutang ka ako na. Ada intad na homework ko. Ngam saan ko nga'y naramid. Ta saan ko nga ammo. Nagpaisuro ka kuma tapno amom ngay naramid. Nabannog kayo ngamin adwa ka ni nanang, tatang. Aramida mo, tayngkan. Agpaisuro ka, kadagiti kakadwa man nalalaing. Inton maminsan langan ti papan ko, tatang. Madi, ano kasta? Ingkakitin. Tamapanak mo tanay taltalon. Apay, adi ka pala nakasukat. Di ka di mapan iji pagadalan? Mabutangak ka ni sir. Nagungat mat. Saan ko ngamin nga ammo ti homework tayo? Impaaramid ko kanimanang ko. Naturo ka katadyak mo. Impaaramid ko kumamot kada tatang. Ngam, nabannog daan naggapoy jay talon. Iso asan ko nga imbaga nga ada homework tayo. Ingkakiddag sukatin, taintan. Mabutangak nga rod ang mabaot. Agbaot manan ni sir. Kabutang kunto pa iti mabaot. Iso nga yung paaramid ko iti sa balay. Kasanon nga no agpa-quiz ni sir. Saan mo matlaang nga mo? Ta sa bali mat tinangaramid iti homework mo. Makamuditan Mapanak, takwartak agastok inton recess. Ay, iso ang magagat ka amapan ag-eskwela? Tada kwartam? Una, no awan kwartak, masadutak Nay, apay nga da ka pala dito'y balay. Saan ka di arumbang anapan kay di pagadalan? Nasakit ti ulok, nanang. Mapanak to inton bigat. Anya sakit ti ulo asasawam. Kat no napasungadan ka itay nga salsala di tarwar nagpigsa ti patugtog mo. Ay unay ka nga ubingan aya. Kwa ngamin, nanang. Agpaling utak la kuma. Am-amu kan Liling. Imandar manen ti kinasadot mo. No di ka mapan iji pagadalan, umay ka nga rot iji talon, ta umay ka tumulong aggaek. Ha? Aggaek? Kwa, nasakit nga rot ti ulok. Jak makagaek, nang runa ta nagdagaang. Nagdarang ti init. Ay di nak masiriban si kasadot. Ala, intakit din. Saan ka diya malablabsam ti balay dalili? Apay nga wanita? Kabutang na kayo, sir. Naungat kayo kano. Anya? Agmauyo nga kaya, tapagungtak no awan basol na? Day tamat ti kunana. Amangan no bautan nyo kano. Tadi na mo ti homework na. Makita day di nga ubing, inton sumrek. Ad-adda abautek, gapo iti kinasadot na. Saan yung ay dandanon timbagak, sir Amangan no gumura. Ala, ibagam nga umay ag-eskwela. Tapno saan ko nga ikaten dito'y pagadalan. Wan, sir, ibagak into nagawidak. Ibagam nga wan na sayat amasakbayan na, no saan nga umay agadal. Amom ka di nga idi nagsubyak idyo balay? Kat aday dyan ni Lily? Saan anapan nag-eskwela? Inay-ayong kumatap no napan. Uray aghafdi ko ma. Inaya ba tao may tumulong? Ngam ado ti rason na. Isa pinagsasawa ko na. Apay ngay, kinasaritam ko may tinasaya tapno napan mitla nagadal. Ay, makapasuron ti kasjay a tao. Napambar kan na sadot. Ay, gamno ka na yun mapagsawan iti sana nasayaat. Ad-addang agrebelde, tamarburibur nga ron ti panunot na. Ay, makaan-anos. Kanayon ta mabanog. Idinto ta adda ijay nga agtugtugawan o agsalsala. Saan ka diya kasta? Ubing pa iti anak ta bakit?
kasapulan na ti pamagbaga. Iso adi mong ungtan. Naimbag tayo may kamatan nag-eskwela, si kaasadot kang salawasaw. Eh, Apay nga imbagam ang naungitak, ha? Saan ka di nga agong ungot kayo manan ita, sir? Akin anak kan kang ubing. Apay ang nagalas ti ugalim? Uray si kamat. Nagalasmat ti ugalim. Hoy, di ka man agtantan na butob si kang ubing. Kaya't mo tapagawidin ka. Kunayo itay nga imbag ta imayak. Ita, pagawitan dak, sir. Ijay balayot ti pangipakatam iti kinabastos mo, ha? Saan adito ti pagadalan? Agawid ka lang, no kastam laeng. Di mo kaya't ti paisuro. Nagungat kayo talaga, sir. Wawan matinaramid ko kada kayo. Oo. Apay nga agsangit ka kat di ka mat binaot. Nakapoy ka lang harudan iti klasem, kasta ka pa'y laeng. Nagungat kayo talaga. Agawid akmanlangan. Ibaga kayo kanitatang ko. Anita, pimanaw kit din ti sulpeng nga ubing. Apeng agsangsangit ni Lili Arimor iti Romeo. Makapasurun day nga ubing, nagbastos. Anya ka di tinaramid na. Binaot mo ka di. Saan ko abinaot? Arsagid lang day nga ubing. Naglaing pa'y asumong bat. Binagbagaam ko maa. Saan kat a pinagungtam? Bastos kit di nga ubing. Awan pa nagbabayin na. Saan mo kuma a pinagsangit? Nungay konsentidor dagiti naganak na. Kat patyenda no anya ti imbaga na nga inaramid mo. Sakit din ti rumok makadakwada. Maestro ak. Gagangay dalang at tao. Saan ko maakas na? Ipakitam ang maestro ka. Babaan ka dagiti nasaya at akababalin. Saan kat anaungat ken naturay. Apay nagawid ka, kat saan pa'y matapan nagawid di eskwela? Pinagawid nak dyan naungat ang maestro. Adaman nga tansana na sayahat nga inaramid mo. Anya kumangay. Kasangsangpot ko pa'y langit dyan pagadalan. Imbabain na kun. Diyak la mamati iti sasawam. Asino mo ti makaanos kan kay ti kasta nga ugalim ngay. Imbes ngay sakit nak, tanak-nak. Ngam saan mat, tanayunan na kit ti sakit tinakam ko. Anya ti kunam, ha? Ipigsam atap no manggag ko. Ay, matapis ka makitam. Anipod si Mang Petak. Diyak pa'y nakita ni Lili. Malaman. Nasapa si Mang Pet. Ta pinagungtan ka no, ti maestro na. Ayan na ngay nga rod. Pinagungtak ta masurunak. Ang mga no, dala di tas hulay. Ay, binagbagaan ko may tinasayaan. Di mo pinagungtan. Tanaarsagid dahil dyan nga anak mo. Malipak kunto pa'y kiday. Iso pa'y tinakabasol. Iso tinapanakal. Apay ka di akasta ka bakit? Awan pa'y nasaya at matapan nakisaom iti anak mo. Iso akas di anak mo tapampanuyuyam nga main. Saan ko apang panoynuyan? Hanggang nasaysaya at matlang no kasaritam iti nalumanay. Tapno maawatan na. Baliktad ti amom. Noon naalumanay ti panagsaom, di nakabutang. Naungat dyan maestro mi. Naungat magninanang. Isong agyanak langan dito'y kalapaw mi, dito'y bangkag. Diyak kaya di makangag iti nasasakit asarita. May mayat dito'y tanaulimag. Awan ti agungat. Awan ti sumanao. Malaman, awan pa'y lang ti anak mo. Di ka kadimandanagan? Awan mo't ngagpayson. Napanan na ngayon. Ang mga no napasaktam unay tirik na jobing, iso apim manaw. Imbaga no awan da ka sa mapagtang di anak ko. Ano maminsan, tanangam ngamin ti ibat mo asarita. No makaitid iti adal, wano makapasakit. Inak man damagan ka ni Ronron. Kaadala na ray jay. Ang mga no na isarong iji balayda. Ala, ingkan. Agdamagakmat iti daduma ka aruba ta. Agdamagakman? Saan ka diya na isarsarong ni Lili nga anak ko ditoy? Ni, si kamo manong amado. Birbirukom ni Lili. Ada kayo matgayam dito store, maestra.
Aday may ko ginatang, Manong. Awan ka din ni Lili, di tabalayo. Malaw mo na. Dayta nga ron. Nagawid ngagsang sangit. Pinagungtan manan ni bakit. Iti kwan, di na mo tinadlaw. Imanaw gayam ti anak mi. Pinagungtan ka nun nila kay ijay pagadalan. Ita, pinagungtan manan ni Manang Ami. Ang mga no nagpasugnon. Dayta mo ti atap ko, ma'am. Imbag awan ti dakas anak pasamak na. Sapay la ko, ma. Tani, madanagan ako na. Sapay makatudtudon. No, dadaka sa mapasama kiti anak ko. Pabasulak ni Mr. Cross. Uray ni Ami. Nakitak itay ni Manong Amado ije istor. Sapay ko man no nakita. Kinapay akas lang madanagan ka. Madanagan amang birbiro kinilili. Idi pinagungtan ka numanin ti inana. Nagtalaw ka di? Mabali na kasta tinapasamak. Nasaktan siguro tirik na ti ubing, iso apim manaw. Kasano no adda mapasamak na? Ay, imbaga ni Manong Amado, no kano adadakas ang mapasamak di ubing, da kayo kin ni Manang Ami ti akin baso. Nikat, napanan nga rin day nga ubing. Saan mo nga min alabsen ti agsao iti makapasakit kadag iti iskwelam? Di ka kadi makonsensya no adadakas ang mapagtang ti ubing? Rabin, ngamawan pa'y ni Lili. Sapay nagpiksa ti tudo na itay. Makapadanagan ti kastoy. Napnapanan na nga tan. Nagdamdamag ka kadag iti ubing, mawan nakita da. Basolyo ko ni Mr. Cruz da itoy. Oh. Ipadpada yung amin iti panunot ti ubing. Saan ko maaginugubsang asarita ti impakat yung kunkwana? Ay, kunak no iso ti denggan na. Damot ngamin lukloko na. Nasaya at asarita ti kasapulan iti kakasya klase ti ubing. Apay nga siya. Agtong palmat kadag iti bagak. Inta padasan ti agdamag-damag dita. Barang nakita dati anak ta. Asidig ako niti kalapaw ti bangkag mi. Ada nakaibaga nakita da nagturong dita ni Lili. Ipaspasara ko ti mapandita. Sapay kumataada dita kalapaw. Anya ti matanawak. Kaslad da nakaida iti papag iti unag ti kalapaw. Darasak man, amangan no ti anak ko rajayan. Diyos ko, nakakukot ng pigpigargar ti anak ko. Nabara ti anak ko. Sakruyak nga yawid. Imbag ijay taada agas apara iti gurigor. Ay na, pinagdandanag na kami anak. Apay nga imay ka dito'y adi ka nagpakpakada. Nabasbasakan dito'y kalapaw. Iso naggurigor ka na. Ay sus. Diyak kaya ti makangag iti nagsasakit asarita tatang. Iso pimanawan. Ang kita ang tinapasamakan ka. Kasano no diyak imay dito'y. Nungay adda ulag dito'y. Di dakdakas ang tinapagtang mo. Ala, umay ka na. Pakawanan nagtatang. Madigayang tiyagtalaw. Sana na maulit. Adda ka din ni Lili, Manang? Awan pa'y, sir. Madanagan kami una yun. Ha? Ani? Dajay, sakroy sa mo ti asawak ni Lili. Ha? Isuda day ta sumungad. Bakit? Isaganam ti pagiddan ti anak ta. Ang gurigor. Napasang amin na naturog iti kalapaw. Ha? Ha? Ay, agurigor? Ay, nalili. Apay nga minanapan kay Iji Kalapaw. Natuduan kakot nga rod. Lading itak ti panagsawak. No nasair man tirik na ambasan. Dayjay kayat ko lang amin nga agbaliw ti kababalin mo. Ay, oray siya, anak ko. Diyak kayat at tumanor ka asaan anasayaat. Iso a pinagsasawan kay tikas jay. Ay, ikasanon, no inulag kay jay. Pakawanan nanang. Sir, saan ko nga ulitan? Ay, nanak ko. Pasensya, iti pa nagsasaokwan.
Nasaya at apan nakisarita ti kasapulan, tapno nasaya at met ti ibunga na. Papagayang, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Joseph Glenn Binawe. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ng istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.